Mu mpera z'umwaka ushize nibwo televiziyo ya BBC chaîne yayo ya kabiri yatambukije filime documentaire yise Rwanda's Untold Story cyangwa inkuru y'u Rwanda itaravuzwe ugenekereje mu Kinyarwanda. Ni filime yamaganwe n'u Rwanda ruyishinja guhembera amacakubiri kubirimo ingengabitekerezo ya jenoside no guha urubuga abarwanya leta ya Kigali. Nyuma yo gutangazwa kw'iyi filime, abanyarwanda b'ingeri zitandukanye bireye mu mihanda bamagana BBC ni filime by'umwihariko. Mu bayamaganye harimo abagore babinyujije mu mpuzamashyirahamwe yabo Profame Twese Hamwe ndetse n'amahuriro y'urubyiruko cyane cyane abanyeshuri biga muri za kaminuza bakoze ingendo zamagana BBC ni filime. Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nawe yaje gutegura ibiganiro byavugaga ku biri muri filime Rwanda's Untold Story, biza gukurikirwa n'icyemezo cy'ikigo ngenzuramikorere cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA cyavuze ko gishingiye ku birego byinshi cyakiriye hari abanyarwanda basabye gufunga BBC, maze iki kigo gifunga ibiganiro bya BBC ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ku mirongo ya FM mu Rwanda. Ni ibintu bitakiriwe kimwe, bamwe bakavuga ko gufunga BBC ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda bidahagije kuko ibiganiro by'iki gitangazamakuru byo mu zindi ndimi byumvikana ku mirongo ya FM no kuri internet. Aha niho Edouard Munyamariza uvugira ihuriro ry'imiryango itari ya leta ahera avuga ko gufunga BBC ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda bidasobanutse. Ati ntibimaking sense. Vaga bitamaking sense yuko bafunga ikinyarwanda cyonyine. Niba ari decision yo gufunga bari gufunga yose ntirongere no kumvikana mu Rwanda, cyangwa se niba atari kuyifunga bakayireka yose ikaguma mu Rwanda, sibyo? Nanjye numvise bitamaking sense gufunga ikinyarwanda. Twe twandikiye BBC tuyisaba yuko yarushaho kuzajya irushaho kuba professional mu mikorere yawo, kuko iriya mikorere yabo byagaragaraga yuko idahwitse. Ahubwo twebwe ibyo twasabaga leta ndetse twarayibwiye tuti ni muyifunge yose burundu cyangwa muyireke igumye ivuge niba hari impamvu zo kwireka ikagumye igakorera mu Rwanda. Uretse gufunga BBC ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ku mirongo ya FM mu Rwanda, Ruyari yashyizeho akanama gashinzwe kwiga no gusesengura ibirego bivuga ko filime Rwanda's Untold Story irimo ingengabitekerezo ya jenoside no kureba niba gufunga BBC gahuzamiryango bifite ishingiro. Ni akanama kari kagizwe na Martin Ngoga wigeze kuba umushinjacyaha mukuru wa Repubulika, umunyamategeko Maître Evode Uwizeyimana na Dr Christopher Kayumba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'impuguke mu bya politike mpuzamahanga. Nyuma y'igihe kigera ku mezi 4 abagize iri tsinda bumva ubuhamya bw'abantu batandukanye. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, iri tsinda ryashyize ahagaragara raporo yavuye mu buhamya ryumvishije. Kimwe mu bikubiye muri iyi raporo, komisiyo Ngoga yasabye leta y'u Rwanda no gusesa amasezerano Rwanda rwari rufitanye na BBC ndetse u Rwanda rukarega BBC mu nkiko, ariko n'ubu nta kirakorwa kuko uretse BBC gahuzamiryango amashami akoresha izindi ndimi arumvikana mu Rwanda no kuri internet. Edouard Munyamariza avuga ko ashyigikiye itangazamakuru mpuzamahanga ryigenga, ariko akongeraho ko biramutse ko bibaye ko BBC gahuzamiryango ifungurwa ikongera kumvikana mu Rwanda byaba byiza igarutse yemeye guhindura umurongo w'ibyo itangaza kuko itangazamakuru rikenewe ari iryubaka. Ni ukuvuga nti niba banagarutse nibagaruke ariko bafite umurongo muzima wo gukora, ku buryo tudashaka iradiyo zimeze nk'izasenya u Rwanda cyangwa se itangazamakuru rimeze nk'iryasenya u Rwanda ngo ryongere rigaruke ryihinduranije muri BBC. Itangazamakuru ndetse turarishaka ryinshi cyane, uretse na BBC n'ayandi mvamahanga ze menshi cyane mu Rwanda, ariko aze adufasha gutera imbere, aze ari critique ariko constructive criticism, aze afasha abanyarwanda kurushaho kumenya no kububaka no gutera imbere mu bumwe bwabo n'ubwiyunge, ariko ntaze aragamije kubasubiranyamo. Si ubwa mbere u Rwanda rufunga BBC kuko mu mwaka wa 2009 rwigeze gufunga BBC gahuzamiryango by'agateganyo, ariko nyuma y'ibiganiro hagati y'impande zombi BBC gahuzamiryango yongera gukomorerwa. Kuri inshuro leta y'u Rwanda nta kiratangaza niba izafunga burundu BBC amashami yayo yose ku mirongo ya FM, ariko guverinoma y'Ubwongereza iherutse gusohora itangazo risaba u Rwanda gufungura BBC byihuse bishoboka. Innocent Muvunyi, Lemigo TV.